bela bona pam bela ngiyalamu so bafana bamnyes mina ngiyalamu so bafana bamnyes mina ngiyalamu so bafana bamnyes isebenzile mina yonke le minyaka ngiyazigana bela bona pam Tambanja no moto, mana ija ichunga pegala no litole ko. Mundeji tambanja no moto, mana ija ichunga pegala no litole ko. Mundeji tambanja no moto, mana ija ichunga pegala no litole ko. Bomte bumon, do yo chike. Ini la besa ni la ke anche na mina senut Oma bomte bumon Omundo yoke Ini la besa ni la ke anche na mina senut Munte achiwa Tambaja omondo Tona ije ichunga begala no litoleko Ngiyabonga bafowethu ngiyambingelela ngani kwethu sekunjalo ke bafowethu ikhoma ngiyabingelela sekuyilezo nsuku bafowethu ngwathi abayikhala amanzi ke la ngise studio school igama laso liyeza bafowethu ngizonitshela ukuthi ngikuphi ngoba ngingothaso namhlanje ke bafowethu ngizolethulela nje umbalanyana ngiyazi bafowethu ukuthi sekube ne delay ekhona mayelana nomfaniswano wethu lo kodwa niyabona nje bafowethu nathi sibahle kanjani namhlanje ngiyabavezela bafowethu ufuna bebone kahle ukuqinisa indaba umfaniswano bafowethu usukhona uphumile umfaniswano ngiyacela abantu befaka ama-order ngishilo kodwa ngathi ngiyaqinisa kakhulu bafowethu ngokuthi sekuthatheka isikhathi bafowethu nolindile umfaniswano wenu kodwa-ke umfaniswano usukhona yiwo lo esugqokile zikhona iy'kipa kuzoba kuningi okulandelayo kuzoba nanama-trouser nama-jakhethi lokhu esikugqokile bese ukuthi sinikhombise bafowethu ukuthi sekulungile sekunjalo njengoba nibona-ke bafowethu ngikhuluma ngey'dudo nje niyazi-ke kulezi nsuku sekuyizinsuku zokuthi kube njalo-ke intwana ifele esikhindeni kumfana ngisestudio-ke labafowethu noma ngingakaqali bengifuna unikhombisa nje ukuthi khona impela sekunjalo yisona istudio lesi engizobe ngisisebenzisa kwi-CD esizoyikhipha le kade siyishaya njengamanje le ngoma esiyidlalayo nizoyithola phakathi kwi-CD ngiyacela abantu belindele kakhulu amavikela mbuso bafowethu ayeza asendleleni kukhona abantu kade bengazi-ke ukuthi sesiwa amavikela mbuso-ke manje bafowethu igama leqembu esizolikhipha njengoba kugude amavikela mbuso ngiyabonga-ke bafowethu ngiyacela bafowethu abantu beseseke njengendlela kade beseseka ngayo beqhubeke besisapothe njengoba kade besisapota sisazoqhubeka nje sibenzele okuhle njalo bafowethu angithi kunjani phela sisenza khona namanje kusenjalo nje igeja liphansi kakhulu ubona nje ngesoyi insimbi bafowethu bahlale bengibuza abantu bethi insimbi sisayibona hayi khululekani bafowethu angeke ivuthwe umoya isilona ikhona insimbi sinako ukuthi ngoba phela ngasho ngathi insimbi matasa umuntu obhekenene namabhizinisi loyo unamakhumbi bafowethu kufuna lokho sibuye sikubeke nasengqondweni ukuthi indoda ebuye imeli iyohlala emgwaqeni igadane nemoto niyawazi-ke nani ukuthi ama-ona enze njani bafowethu bekuyilokho nje-ke eza namhlanje nanokuthi-ke bafowethu ngiyalithanda kakhulu ngiyaxolisa nje nanokuthi ngike ngathi unyamalala kancane ephejini kulezi nsuku akusikhona ukuthi nginyamalele ngilungiselela ukuya estudio ngoba bafowethu uma kungathiwa sikwenza konke kukhona okungenza ukuphasa kahle uma kungathiwa sesikubamba kanye kanye yingakho kubuye ngathi ngibuye ngathi kwehle ephejini kulezi nsukanyana ngiyanicela-ke bafowethu angidukile ngikhona ngilungisela lokho okungokweni enidingayo ugudu usufikile kunjalo bafowethu i-2 sohlangana ekazimiso bafowethu imicimbi nje ichithisakala phansi kwalo ngoma kunjalo bafowethu